3, 2, 1. Ekipa, dobrodošli u novo izdanje Sportkasta. Jedan od posljednjih Sportkasta, neću reći posljednji ove godine, ali što se tiče nogometa i osvrta na ovu godinu je definitivno posljednji. Gosti su, pa ne bi više rekao gosti, jer po 6. put jedan i drugi je po 3. put kombinirano kolega sa sport kluba i moj veliki prijatelj Ivan Hodoba. Bienvenido amigo. Gracias. I sarajevski jaran Nika Đunić. Dobrodošao Haver, šta ima? Čezba. Evo ga, brate. Došao sa kućica tamo sa Pelin. Pričat ćemo o osvrtu na nogometnu godinu i malo i o primjeri i o nekoj budućnosti, o tome šta rade Barcelona, Real, neki rumorci se vrte okolo. Samo ću reći jedan malu najavu onog što ću reći kasnije. Citirao bih velikog Jasmina Repešu i rekao bih da Barcelona ide iz greške u grešku, ali mi sa podcastima ne idemo iz greške u grešku jer je svaki sve bolji i bolji, jer je jednostavno to vam isto koji nogometna ekipa. Što imaš duže na okupu, jednostavno bolje djeluje i u igrani su. Slažem se s tobom. Iako mislim da smo već ljudima malo postali možda i dosadni, a posebno sa temama o Realu i Barceloni, ali nema veze. Da, a mislim da ovo year in review fazu mislim da će to biti stvarno super. Jedina situacija što ste vi malo bolje spremili od mene, ja ću malo, kao što sam rekao, vama i prije podcasta malo wingat da vidimo šta ćete vi reći, pa možda ukradem kojeg igrača, ali mislim da imamo otprilike nekih 11 igrača u glavi. Pa bi ako mi Leo dozvoli naravno, sve, brate. Da počnemo od golmana. Može. Evo ja ću početi, ne znam koliko će se vas nenaditi, ali ja stvarno mislim da je Thibaut Courtois najbolji golman u 2021. Ne samo zbog drugog dijela sezone, gdje je bio apsolutno fantastičan, ono što dosta ljudi zanemaruje zbog malo sporije Realove sezone. On je čak i u drugom dijelu prošle sezone, dakle u početku 2021. bio apsolutno fantastičan na golu. Nažalost, Realova odbrana pri kraju prošle godine, odnosno prošle sezone, je bila malo isklijepana, nije uvijek tu bio isti štoperski par, tako da je tu utjecao na broj primljenih golova, ali što se tiče onog eye testa, Courtois je primao ove godine doslovno samo one stvari koje nije mogu sam da izvadi i sve ostalo što je išlo prema golu. Je on uspio da skine bez nekih problema. Tako da ja bi tu završio što se tiče za mene najbolji golman Thibaut Courtois. Meni je Courtois generalno gledano jedan od najboljih golmana svijeta sigurno, međutim ja bih godinama unazad, znači od Atletika i ranije, znači je branio Atletiku, je bio vrhunski, u Belgiji godinama vrhunski bez kiksa, tako da definitivno jedan underrated golman, ne pričam sa njemu previše, bar po meni. Ali ja ipak nisam mogao ignorirati činjenicu da nije osvojio ništa u ovoj godini i onda sam se odlučio za golmana koji mi je čak možda i bolji, a i napravio je nešto ove sezone, a to je Donnarumma s Italijom, tako da mi je on broj 1. Dobar izbor, jako dobar izbor, jer je u Milanu bio odličan. Milan je 2 utakmice bez njega, ili 3 koje je bilo u prvenstvu, ako se dobro sjećam, nije pobjedio. Meni je prvi golman ove sezone bila jako velika dvojba, meni je taktika inače sa trojicom iza i sa 2 wingbacka, bio mi je zbog toga bi mogao biti Mendy, ali na kraju će biti Ederson, jer jednostavno ono što sam ja napisao na Twitteru, City je ove sezone i općenito u 2021. nehuman. Oni su igrali finale Lige prvaka, poharali su engleskom prvenstvu, sad su prvi sa 6 bodova prednosti. Ederson brani što treba obraniti i ono što su rekli pametni od mene ranije, Ederson je onaj golman koji je zapravo treći stoper koji zna izletiti kad treba i koji ima dobar pas i preko kojeg obrana može izaći kad se pritisne i kad se pritisne veznu liniju, tako da Ederson mi je izbor number 1 za golman ove sezone. Da, izvini mene, izvoli.
Mene htio sam sad reći, zanimljivo je to što Ederson, prvi golman Brazila je, ako se ne varam, Alisson. Da, A ne Ederson, to je ovako zanimljivo. Očigledno se Brazilci ne slažu sa Leom. Otprilike kad stavimo Edersona i Alissona, otprilike su sličan profil golmana, tako da ali onog što je Neuer počeo, tako da realno. Da, spomenuo si Mendija na brzinu, on mi je bio drugi izbor iza Courtois. Meni isto, meni naročito zato jer normalno, ko svaki normalan čovjek, jednostavno nisam pratio francusku ligu i ja sam pristalica, vjerojatno ćete se složiti sa mnom, one teorije i one škole da postoje više lige četvorke, da Francuska i Portugal jednostavno ne zaslužuju biti lige petice, tako da čovjek je branio za Ren, uz dužno poštovanje Renu, ne možeš koliko god da je bio dobar golman Rena znati koliko će biti dobar u Chelsea. Tako da to su dvije različite ekipe, dvije različite lige, različite intenzitete natjecanja u kojima se oni nalaze. Tako da Mendy je zato meni bio malo za koračić iza Edersona. Mada sam se oko te pozicije uz onog lijevog wingbacka najviše dvoumio. Ja se ne slažem sa tim tvojim istomišljenicima oko Francuske, da nije top 5 Europska liga, odnosno da nije liga petice, jer u Francuskoj, mislim, samo kad pogledaš koliko imaju podneblje, odakle mogu crpiti ljude koji će prije doći u Francusku, mislim naravno na kompletnu Afriku, i stvaraju se, mislim, od tamo dolaze sva ta francuska reprezentacija, odnosno sve te generacije su došle negdje iz francuskih klubova. Tako da imaš jedan super moćni Pariz, imaš uvijek dobre Lyon, sada Olympique Marseille. Mislim, Olympique Marseille igra za mene jedan od najboljih desetki koja je igrala u Premier Ligi u zadnjih 15 godina, Payet. I još par takvih igrača, kažem Lille koji je u skupini sa Sevillom, Wolfsburgom igrao, ima tu klubova, Ren, što god mi mislili o njemu, ali meni je Francuska liga zapravo, evo Monaco naravno, ne znam, sam ga spomenuo, ima tu klubova i ja ne bi išao tako daleko da bi njih isključio. Portugal, to je druga stvar. Portugal ima sporadično ekipu koja možda nešto znači u Europi, malo je to Porto, sad je to nešto bolja Benfica, ali Francuska... Mislim da su po nacionalnom koeficijentu prestigli Francuza. Moguće, ali po nacionalnom koeficijentu... Mediji počeli uvrstavati u svoj javni diskurs da je Portugal liga petica, da je Francuska ispala iz te konkurencije. Ma gledaj, Portugal je dobio taj koeficijent zato što njihovi top klubovi Sporting, Benfica i Porto su napravili nešto u Europi i onda se boostaju ti bodovi, ali ako pogledaš izvan ta tri kluba, pa ja se dam kladi da ima puno ljudi koji prate nogomet da ne bi znali nabrojati još 10 klubova koji igraju u portugalskoj prvoj ligi, a u Francuskoj su to ipak klubovi koji su nešto bili, nekakav Saint-Étienne je osvojio kup prvaka. Znaš, jedno vrijeme je Nantes bio dobar, sad ne znam, Nantes vjerojatno možda više i ne igra u prvoj ligi, Bordeaux, Cannes, ima mi Francuska, ima mi neku težinu značaja, igra i ono što gledam, gledam kup Francuske jer to prenosimo i neka te njihove klubove koji igraju u Europi, meni su oni dobri. Zanimljivo da Saint-Étienne spomenuo, ovo dosta ljudi ne zna, Saint-Étienne stvari ima najviše titula u historiji Francuske. PSG će ih prestići ove godine, odnosno izjednačiti se sa njima, ali Saint-Étienne ima najviše... A možda neće kako su krenuli. Ne znam, imaju 13 bodova prednost, ne vjerujem da su oni... Onda sam ja zajebao, opet uzimam taj poraz, idemo dalje. Da, ali... Da, ja bi isto ne bio tako. Mislim, ljudi... Meni je malo licemjerno da ljudi izbacuju Francusku samo zbog dominacije PSG-a, onda imaš Njemačku gdje Bayern osvaja narednih 3 lige prije nego što uopšte lige počnu. Ali opet u Njemačkoj imam onu filozofsku situaciju što se nogometa tiče, oni dosta razvijaju nogomet, što se tiče trendova, nogometnih trendova, opet su to rekli pametni od mene. Jeste, ali... Imaju te progresivne trenere poput Nagelsmana, pa opet švicarski treneri i austrijski treneri dolaze, tipa Favre, tipa momak što sad trenira Borussiju, 17. put sam ga zaboravio u podcastu, Rose se zove, imamo tog Hitera, pa imamo ove ljude što su trenirali Wolfsburg,
Leipzig, Nagelsmann koji je sad odličan u Bayernu, koji je trenirao Hoffenheim, imamo Tuchela koji je sad top trener u Chelsea, imamo normalno Kloppa. Tako, mislim da zbog toga ja bar stavljam Njemačku iznad. I opet Njemačka ima taj Dortmund, ima taj Leipzig, bez obzira. Ja prvi, sekundu samo da nastavim. Ja sam prvi čovjek koji kao fan nogometa, koji bi trebao mrziti Leipzig, zato jer su ekipa koja je prodala dušu đavlu i koja je korporacijska ekipa. Ali opet ta korporacijska ekipa je vođena na način na koji bi volio da bude vođena svaka ekipa na svijetu, svaki klub, ne ekipa. Da ti ulagač i onaj čovjek koji je predsjednik, da se njih dvojica namiješa u sportsku politiku i da ostave ljudima koji su stručni u tome, u selekciji igrača i općenito u nogometnom znanju, da njima ostave vođenje kluba na taj način i da oni skupa čine jednu kohezivnu cjelinu koja će na kraju donijeti uspjeh. Evo, to je to. Ja, samo dvije kratke stvari prije nego što prijeđemo na štopere. Što se tiče Leipziga, ja tu mržnju nikad nisam shvatao toliko. Prvo, svaki klub u fudbalu koji ima iole uspjeha je korporacijski klub, samo su korporacije drugačije. Ovdje je jedino razlika što je Red Bull ušao i od mrtve ekipe i mrtvog grada kakav je Leipzig bio, a vjerujem da i sad nije daleko od toga, napravio ekipu koju je rekordni transfer im je 30 milijuna eura, što je za britanske, čak za neke španske klubove sića. Tako da ja mislim da tu mržnja razumije. Što se tiče Francuske, sve to stoji što si rekao, ali opet Francuska 2018. osvaja svjetsko prvenstvo, tako da ne treba biti toliko nefair prema Francuzima. Tu smo da debatiramo, ničije mišljenje nije neoporecivo. Ne, naravno, samo kažem da nisu toliko loši, ako PSG dominira, ali evo PSG dominira prošle godine Lille, nije odakle uzme titulu. Ali tako Milmazom ko prvim igračima. Dobro, štoperi, vjerujem da ih svi imamo, iako su nam formacije različite. Za mene su to Ruben Dias i Antonio Rudiger. Rudiger zato što nisam se mogao sjetiti nekog drugog, odnosno mogao sam se sjetiti ljudi, ali Rudiger je ipak bio stvarno jako bitan u ovoj koncepciji Chelsea. I mislim da zaslužuje da bude tu čisto na to što je Chelsea osvojio Ligu šampiona, što niko tu nije očekivao. I jedan kuriozitet o njemu, jedan od rijetkih, ako ne jedini dešnjak koji igra kao skroz lijevi štoper. Što meni samo zanimljivo, nije nešto vezano toliko uz ovu temu. Imao je jako dobru sezonu, izgleda da će ga Chelsea izgubiti na kraju ove godine, ističe mu ugovor, nije potpisao novi. Ne znam kako će ga zamijeniti, to će biti veliki problem za Chelsea po meni. A drugi, ja mislim da bi svako od nas trebao da ima Ruben Diasa, tu neverovatna sezona. Čovjek koji je od Manchester Cityjeve odbrane je napravio branu doslovno, mislim, naravno zajedno s Edersonom, tako da ja mislim da imamo lock manje više svim timovima, najboljim timovima za 2021. Ja sam za stoperski par se odlučio Koundé i Kjær. Koundé iz Sevilje i Kjær iz Danske, jer Danska mi je bila jedno od iznenađenja ove sezone. S obzirom na to što su napravili na Euru, taj Kjær mi je uvijek bio jedan od igrača koji su premalo spominjeni, a odličan mi je bio na stoperskoj poziciji, a Koundé mi je možda najbolji i najkompletniji stoper već ovu i prošlu godinu, tako da naravno, Ruben Dias je sigurna karta, ako ga staviš ne možeš promašiti. A Rudiger, da, digao se jako i dobar je, ali evo, to je moj izbor. Mislim, dečki, vi ste pokrili 2-3 izbora, ja igram sa trojicom iza. Normalno, jer mi je Tuchel trener godine, i složio bi se. Prvo s tobom hodova, Simon Kjaer je meni definitivno čovjek koji će biti zadnji u toj trojici. Iz prvog razloga jer je čovjek totalno underrated, čovjek je bio najbolji igrač u zračnim duelima u
u talijanskoj ligi na Europskom prvenstvu. Čovjek protiv kojeg zračni duel nije dobio niti Cristiano Ronaldo. Znamo koliko je Cristiano Ronaldo dobar skakač i koliko visoko skače. Naročito ono kad je igrao protiv Juventus i Milan, druga utakmica 5 ili 6. I u biti obje utakmice Cristiano Ronaldo nije dobio, ja mislim, nijedan zračni duel nije dobio protiv Kjaera, plus Kjaer je lider obrane i u Danskoj i u Milanu. Kad ga nema, osjeti se koliko fali ekipi. I Danska, ono što se ti Rale Hodoba rekli meni u podcastu, Danska je bila jedna od najugodnijih iznenađenja kvalifikacija. Igrali su i polufinale Europskog prvenstva. Tako da i ja mislim da u kvalifikacijama dugo vremena su bili bez primljenog gola, tako da Kjaer mora biti unutra, definitivno. Žuna, s tobom se slažem oko Rubena Dijaša. Najveći upitnik oko njega je bio, on je plaćen 80 milijuna od Citya i još jedan od igrača na kojima City pokazuje financijsku moć, ali zapravo on je čovjek koji je Johna Stonesa napravio stopera koji izgleda kao jedan od najboljih na svijetu. Definitivno u sezoni kad je Laporte bio ozlijeđen, je John Stones igrao odlično, ali kad se Laporte vratio, vidjeli smo koliko je Laporte dobar. Obojica ste ga gledali u primjeri, možete potvrditi kakav je doktor bio u Bilbao i zbog čega ga je City doveo. Evo samo kratko vaše izlaganje oko Laporta. Pa ne znam, ja nisam tako veliki ljubitelj Aymerica Laporta jer baš sam se nagledao tih utakmica Bilbao gdje on bio je sklon ovako nekim možda ispadanjima iz igre, ali očito su njegove kvalitete ne samo kako bih to rekao, iskonski stoperske, znači da prekida akcije, da uzima lopte, osvaja, već ima i nekakvu tehniku. Na kraju krajeva čovjek, ja mislim, i slobodnjake u nekom periodu svoje karijere izvodio i mislim da je to baš Guardioli nekako je bilo i ok kod njega i definitivno je kroz godine onako, kako bih rekao, on je uvijek bio veliki potencijal, ali je bio potencijal sa prazninama. Čini mi se da iz godine u godinu te praznine su sve manje i da on postaje sve kompletni igrač i ne mogu sad reći da je to neki izbor kojeg bi ja sad osporavao. Zašto ne Laporte? Mislim, mene Laporte u smislu da je jako dobar igrač, jer su mene i Diaz i Kjaer ispred njega i treći stoper, tako da, ali treba ga spomenuti kao čovjeka koji je jako bitan i za Španjolsku i za City, jer Cityjeva obrana izgleda još modernije kad je on tu, jer on i Ruben Dias su duboko u polovici protivničke ekipe kad City igra te napadačke akcije, tako da baš zbog toga što si ti rekao, zbog svih tih karakteristika ga je i Guardiola doveo. Mislim, opet da se vratim sekundu na to koliko Guardiola zapravo pocijenjen i koliko govore, lako njemu ima 300 milijuna eura, vratio bi se na United i na Barcelonu naročito, jer su oni imali ista sredstva pa su trošili pare na razne likove, na Clemona Lenglet i na igrača koji je istrošen poput Pikea i tako dalje i tako dalje. Da ne pričamo o PSG-u koji nije razvio nikakvu kulturu igre. Evo, Žuna samo reći par riječi o Laporte, pa ću ja reći za svog trećeg stopera. Iskreno ja s njega toliko čak i ne sjećam, on je pravo dugo u Bilbao bio, ali nije toliko dominirao u onim utakmicama Bilbao koje sam ja gledao. Mene je iskreno iznenadilo ja mislim da je on 70 milijuna eura bio ili nešto slično tome. Mene je to poprilično iznenadilo jer ja nisam mislio da vrijedi toliko, ja sam znao da je on mlad, perspektivan stoper, nisam stvarno očekivao toliku cijenu, tako da to me malo zamaskiralo oči, ali mislim da kad takvi igrači malo se distanciraju od cijene koji su plaćeni, mislim da onda već uđu u svoje. Ja mislim da dosta igrača, mislim to je problem, to je malo problem medija, jer recimo samo jedna kratka digresija, nadam se da vam ne smeta. Evo recimo stalno slušamo kao Harry Maguire je jako loš stoper. Ja s tim slažem, Maguire stvarno loše izgleda, ali zašto ta potreba da se konstantno podsjeća na to koliko je on plaćen? Niti je Maguire birao koliko će United dati za njega, niti je on mogao da pretpostavi da će to biti njegova cijena. On je plaćao onoliko koliko je klub u tom trenutku koji plaća
mislio da on vrijedi. Tako da ja mislim da je tu izrazito nefair šta se radi nekim igračima. Meni je to slično za Hazarda. Hazard 100 miliona, ok, nije Hazard kriv što je toliko para plaća. Mislim, ovo je kratka digresija, nadam se da mi ne smeta, samo mi je, jer sam ja bio kriv toga. Ja kad sam gledao Laporta u prvoj sezoni, ja sam konto zašto su ovo platili 70 miliona eura i onda shvatiš da to nema nikakve veze s kako igrač igra i na kraju napravi sa Ruben Diasom izrazito dobar štoperski par. Ja mislim da je City prošle godine bio ili najbolja ili negdje top 3 odbrana engleske Premier lige, tako da ta cijena apsolutno ne mora ništa znači. Ostao Ruben Dias plaća 80 miliona, po meni je to najbolji štoper na svijetu. Tako da, što se tiče Laporta, solidan igrač, mislim da je malo, da ga Ruben Dias malo outshina, što bi se reklo, mislim da se on ne vidi onoliko, opet to ne mora biti nužno loša stvar. Laporte radi svoj dio posla, radi ga na dobar način i tu ostalom pokazuje i Cityjev broj primljenih golova koji vjerujem da je jako nizak. No, apsolutno se pravo, jer pazi, Laporte je čovjek koji osim te tehnike i svega ima jako veliki problem s ozljedama. I to je njegov generalno problem i zbog toga ne igra toliko i zbog toga vjerojatno neće biti uvršten u većinu ekipa. Ali evo, gledali smo Europsko prvenstvo, vidjeli smo koliko španjolska obrana bolje izgleda s njim nego sa bilo kojim drugim stoperom uz Pau Torresa koji je fiksan tu. Tako da mene Laporte odličan. A sad evo, ja ću isto jednu digresiju, imali smo raspravu na kavi, ja sam rekao da Lenglet nikad ne bi trebao igrati za Barcelonu, zato jer je 15. stoper reprezentacije Francuske, pa su oni meni rekli prijatelji, što je isto legit, pa ni Laporte nije bio pozvan. Ali ja to njima nisam rekao na kavi, ali reću sad u podcastu, jedna stvar koja je jako bitna reći za Laporta i za francusku kao kulturu i kao reprezentaciju, oni uz taj sav miks kojeg imaju, znači oni imaju reprezentaciji igrače afroafričkog porijekla, znači koji su tamne puti, imaju ove ljude iz Alžira, iz Maroka, iz tih zemalja koji su iz Sjeverne Afrike, koji su drugačije kulture nego tamo, i imaju one prave Francuze koji što su igrači poput Lenglea. Tako da da bi vjerojatno u njihovu ekipu uz Griezmana dodatnu konfuziju unio i Laporte, zato jer je Bask. On nije ni Francuz, on je Bask. Tako da vjerojatno ni zbog toga nije bio pozvan, jer mislim to sve sad zvuči kao teorija zavere, ali kad pogledate kakav su raspad zbog tih rasnih i kulturoloških razmirica doživjeli sad na Europskom prvenstvu, onda to stvarno ispada realno zašto Laporte nije bio pozvan. Treći stoper u ovoj situaciji kad ja igram sa trojicom mi je Walker. Mada on većinu vremena igrao u Cityu na desnom beku, on je u reprezentaciju igrao desnog stopera. Čekaj, pa nije to sad četvrti već obrumbe? Ne. Meni su Dias i Kjaer, a Laporta sam honorable mention spomenuo. Aha, okej. Mislim, igra sa 4 stopera, to bi bilo previše čak i za čovjeka. Znači, od prve 4 igrača, trojica su ti iz Manchester City, ako sam dobro shvatio. Kjaer je Milan, Dias je City i Walker je iz Citya, dvojica. Da, 3 od 4 su mi Citya zapravo. Dobro, samo provjeravam. Da. Walker zato jer prvo ima tu sposobnost pokrivanja prostora, jako je brzo u situacijama kada njegova ekipa izgubi prostor i kad se on treba vratiti tu, ono što bi rekli Amiru popularno recovery, da se on vrati, da uzme loptu u situaciji kad je opasno i da raščisti to. Ima tu strašnu atletsku sposobnost i jako je dobar u duelu i može igrati i desnog beka i desnog stopera, zato mi odgovara, zato jer mi može napraviti on baš situaciju da imam adjustment da igram sa četvoricom iza, ne samo sa trojicom i 2 wing beka, tako da eto, zbog toga mi Kyle Walker. Ajde, Žuna, idemo na bekove. Ja imam 2 beka, jel? Što naravno. Treba. Desno Trent Alexander-Arnold, lijevo Davies. Desno Trent, mislim da, iako Liverpool nije ništa osvojio, jednostavno, nekako ta pozicija desnog beka je malo zajebana, zato što je dugo vremena je tu bio, ne znam, Carvajal do prije par godina, vjerujem. Nadam se da ovo nije neki moj bias. Nije, definitivno. Ja sam pričao više podcasta da je pozicija desnog beka puno više ugrožena
u današnjem nogometu nego lijevi bek. Zato jer samo Atletico ima 3 vrhunska lijeva wing beka i beka, odnosno 3 vrhunska wing beka, 2 vrhunska beka jer Carrasco ne može igrati beka, samo wing bek. Jer treba čovjek je za sve. Tu s Carrascom je neka Simeone fiks ideja. A to je igra u Belgiji, dobro u Belgiji igra jer nema nikog drugog igrati, tako da, ali opet sigurnije na wing beku jer ima čovjeka iza sebe, jer na beku ga nema. Tako da. U svakom slučaju Trent, djelomično zbog manjka izbora, mada tu mogu biti Joao Cancelo definitivno, ali Trent, ja mislim da čovjek koji radi apsolutno sve, ima malih problema u odbrani povremeno, recimo ono što mu je Vinicius radio u četvrtini finala, mislim da je opet nije toliko do Trenta, Vinicius je tad polako ulazi u svoju formu. Ja bih rekao jedna situacija, ono što mu je Real radio, jer Real ima baš tu taktiku da gađa taj prostor iza njega. Odnosno, neko stopera, znači, toliko nije on kriv koliko je kriva bila ekipa, jer tu nije bilo Van Dijk'a i Matipa. Tako da su bili Nat Phillips i kogod već pored njega, tako da tu ne mogu puno kriviti. Meni izrazito dobar, odličan u napadu, čovjek koji ja mislim da trenutno predvodi Premier Ligu po asistencijama. Stvarno odličan desni bek, ja mislim da je Liverpool apsolutno pogodio sa njim. Kad ga je doveo prije par sezona. Lijevo Davies, lijeva strana je malo zajebana isto. Lijeva strana je imala puno dobrih igrača, ali pomenjem Davies koji je vjerovatno je malo bolji bio u 2020, ali opet možda Ivan ima više da kaže o tome jer on ipak prenosi njegove utakmice. Ono što sam vidio, čovjek je apsolutni tank i ja mislim da nema baš puno boljih izbora od njega. Možda Ferland Mendy, ali nisam htio previše Realovih igrača da uključim, tako da nek bude Antonio Davies. Antonio Davies je možda i najlegitimniji izbor na lijevoj strani i ti kad si rekao njegovo prezime, ja sam si pomislio moguće da ga se nisam sjetio. Najbrži igrač Bundeslige, preko 36 na sat mu je brzina, stvarno da bi riječ rekao. Ja sam se na beku desnom odlučio isto za Alex Arnolda, a lijevo za opet iz Sevilje, za Marcosa Acunju, ali ne samo iz Sevilje, već iz reprezentacije Argentine. Mislim da je to jedan... Copa Ameriku, Da, mislim da je jedan igrač kojeg se malo spominje, jako malo, a izvrstan je. Tvrd, prodoran, podjednako dobro u oba pravca i ništa nema za desetku, kao recimo što ima Davis brzinu, Aleksandar Arnold ima centaršut, ali ova ima sve na nekakvih 7-8. Znači nema slabu točku, ne dobiva niti kartone, a igra čvrsto. Evo mene, ja inače nisam ljubitelj takvih igrača, recimo puno tih Argentinaca je zapravo više kova engleskih ili talijanskih igrača nego španjolskih ili brazilskih, što ja više volim po nekakvoj svojoj nogometnoj doktrini, ali ovaj mi je odličan. Mene je drago što se Acunju spomenuo jer sam ga gledao dok igrao za Racing, bio jeben tad. Općenito Racing je znao imati kroz zadnjih 10 godina dobre igrače, ali mene su pozicije lijevog i desnog wing backa bile onako vrlo zanimljive, jer sam se na lijevom wing backu predomišljao u 3 puta i prvi mi izbor bio na lijevom wing backu Carrasco, ali onda sam shvatio da je bolje staviti Llorenta na desnog, zato jer ti Llorente može omogućiti situaciju da dodaš još jednog veznjaka, igraš 4-3-3, jer ja imam 2 izrazito ofanzivna veznjaka i čisto špicu, tako da zbog neke taktičke strane sam počeo malo više u zadnje vrijeme gledati tu stvar. Ali lijevi wing back mi je drugi mi izbor bio Spinazzola, ali 2 stvari su me spriječile od toga. Spinazzola je igrao vrhunsko europsko prvenstvo, znači bio je daleko najbolji lijevi bek na prvenstvu. Praktički unanimously je bio najbolji izbor na lijevom beku, ali problem je drugi. On je igrao za Romu. Roma je bila smeće u 2021. totalno smeće. I ti igrača koji je igrao za klub koji je bio totalno smeće ne može staviti. Jednostavno ne može staviti u tu ekipu jer ti stavio 2 igrača Sevilje. Sevilla je bila dugo vremena konkurent za titulu u Španjolskoj i igrala je drugu fazu Lige prvaka.
Roma je bila zadnji put konkurentna u Italiji kad su Kennedy ubili. Mislim, u Europi su zadnji put bili konkurentni nikad. Tako da Spinazzola je zbog toga otpao i zbog toga što drugi 6 mjeseci nije ni igrao zbog ozljede. I onda sam na kraju dana stavio Cancela na lijevog beka. Iako je može igrati oba beka, Cancelo je čovjek koji ti opet uz to što je prodoran po strani, što ima odličan centaršut, opet ti nudi mogućnost da se može zabiti u sredinu i da može biti veznjak. Znači da ti nudi tu taktičku širinu i on je jedan od onih igrača, nasljednika Filipa Lama koji su tim vertni bekovi koji mogu igrati i vezne igrače. I onda sam zato Cancela i Llorenta. Ovako, Atletico je osvojio prvenstvo. Hodoba, ti si kod mene to dobro objasnio da Atletico je pod Simeonom osvojio 2 prvenstva. On je po meni, i to što si ti ga kasnije uvrstio ekipu Primere za 2019, odnosno 2021, istina je. Jer je imao, tako, ako se dobro sjećam, imao je broj, imao je double po asistencijama i golovima, ispravim ako griješim. Misliš Llorente? Da. Čini mi se da 10+10, ako se ne... Da, to je to. Plus je univerzalni rating Čola Simona, igrao desnog wing backa preko desnog backa do zadnjeg i centralnog veznog napadača, tako da Llorente ko univerzalni rating, ko čovjek kojeg ekipa treba, koji je jednog od lidera, bi mi bio unutra i to je za sad to su moja 2 wing backa, kasnije ćemo na veznjake napadače, Žuna, Prozmi, idemo da. Što se tiče Spinazzoli da je preživio do kraja prvenstva, ja mislim da ne mogu da govorim za Ivana naravno, ali ja znam da ja tu apsolutno ne bi zamjerio, pominje Spinazzola da on je povrede i nažalost bio apsolutno najbolji igrač ovog prvenstva. Slažem. To je samo moje mišljenje, naravno ja mislim da vjerovatno da se nije povrijedio, ja mislim da bi ga možda čak stavio iznad Davisa, ali dobro, mislim opet ovo što si rekao za Romu stoji. Cancelo, rekao sam drugi izbor meni iza Trenta Alexander-Arnolda za desnog beka, mada ja mislim da Trent nudi više opcija od Cancela, to je samo opet moje lično mišljenje. Mislim da je Cancelo malo bolji u odbrani, ali mislim da je Trent bolji kad se ide naprijed, tako da to je opet samo moje. Što se tiče veznjaka, ja sam u 4-3-3 formaciji, moja trojka u sredini, ti spokrio jednom već Leo. Moja trojka u sredini su Jorginho, Modrić i Marcos Llorente. Da počnemo od ovog što je ovdje sjelo, Jorginho osvojio Ligu šampiona, osvojio Euro. Opet, kao i sa Ruben Diasom, po meni, ja mislim da će on biti u apsolutno svakoj ekipi za 2021. Čovjek koji se ne vidi toliko utakmice, ali opet vuče sve poteze u toj sredini, a ono što je fascinantno za 2021. je da su najbolje sredine osvajale titulu. I ja mislim da je to tačno za apsolutno svaku ligu. Osim za Englesku, gdje Chelsea na kraju završio, mislim, treći, da govorim ovako na pamet. Ali dobro, City je u sredini imao Gindogana, Kevina De Bruyne. Super sredina, mislim da je opet Jorginho, Kante i Kovač su meni bolji, ali opet to sad neke lične preference. A u Jorginho, dobro, dosta golova, to je penala koji puca, ali ja mislim da čovjek koji u tišini dominira čitavim midfieldom. Modrić, jedna od najboljih sezona u karijeri, možda druga najbolja iza one 2018. kada je osvojio zlatnu loptu. Mislim da zaslužuje da bude ovdje, vukao je ekipu Reala koja po kvaliteti apsolutno ne bi trebala da bude u polufinalu Lige šampiona. Mislim da ih je na kraju odvukao do... Nije on, naravno, tu je bilo dosta i Benzeme njegove igre, ali mislim da je ona ekipa Reala bila puno gora od ove, koja trenutno igra dobro, Modrić igra dobro i u ovoj početku ove sezone, tako da je meni tu neki prirodan izbor. Treće ovo što si već pokrio, Marcos Llorente, eto da ubacim neku malo defanzivniju dozu u ovaj midfield. Jednostavno Marcos Llorente, imam osjećaj da na koju god poziciju da staviš u ekipi, on će igrati. Osim možda golmana, mislim da je malo nizak za to, ali univerzalac kakav dugo nije bio u fudbalu, po meni. Velika greška Reala, nažalost, ali mislim da nije bilo ni realno. On je morao da ode čisto zbog jačine midfielda u Realu i nije mogao da se probije nikad pored one trojice.
mislim, slične stvari koje recimo Valverde sad ima, koji neće biti starter, dok se jedan od ove trojice ili malo ne uspori ili nešto tako. Ali po meni 3 prirodna izbora, mislim da čak, ovo je naravno hipotetički, ali mislim da čak dobro je zajedno igrao, mislim da dobro, da to dobro izgledalo. Dakle, evo, Jorginho, Modrić, Marcus Llorente. Ajde, Leo, hoćeš ti ili ti ja? Držimo se redoslijedom, moramo. Znači ja sam u sredinu stavio, računao sam da je Messi vezni više nego bilo što drugo trenutno, pa sam ali ako mislite da to nije točno, imam zamjene, ne? Ne, točno, jer sam ja isto Messija stavio, ja sam imao ovih nekih 3-4-3 sa 2 wingbacka i to mene Messi bio gore na jednoj od ofanzivnih pozicija, tako da je. Imao sam samo jednu čistu špicu i one 2 osmice, u biti 2 desetke za njega, tako da ono. Ivan je tvoja ekipa, tako da možeš staviti. Upravo to. Upravo si. Znači, centralni vezni, dugo sam se premišljao i na kraju sam se odlučio za nekog što isto ne mogu vjerovati da ću to izgovoriti, ali tako je, Joshua Kimmich iz Bayerna. To je apsolutno legit izbor. Joshua Kimmich je jedan od najboljih igrača koji se najmanje spominje. Ja ću samo jednu malu crticu. Bayern kad je bio onih mjesec i po 2 bez njega prošle sezone, točno se intenzitet njihove igre i stil njihove igre osjetio, znači osjetio se njegov izostanak u tim segmentima. Jer njegova sposobnost da dugom loptom, naročito dijagonalom, promijeni tempo utakmice je impresivna i to nisu imali ni Florentin Tolisso, ni Goretzka, ni bilo ko treći koji je bio umjesto njega, tako da apsolutno se slažem, Kimmich je top igrač i on je ostavština Guardiole u Bayernu. Da, baš to, on je kao neki novi Filip Lam, ali meni je još bolje na toj poziciji gdje je Lam kao isto postao kao priučeni zadnji vezni. Drugi vezni, dugo sam se opet i tu premišljao i na kraju srce reklo ajde, jer je nevjerojatno da je takvo dijete odigralo takav Euro i sad kad ga nema vidimo gdje mu je klub, Pedri. Mislio sam jednostavno neko novo ime, ne? I sa Španjolskom polufinale Europskog prvenstva koje niko nije očekivao, Španjolska je u Ligi nacija došla do finala, kažem sad ga nema u Barceloni, Barcelona se bori za Europa ligu u Španjolskoj, on je stvarno oduševio me prema tome kako je igrao, bez obzira što Barcelona nije skoro dobro, osvojili su kup, ajde. I rekao sam Messi, sad honorable mentions moram ih spomenuti, trio koji bi komotno mogao staviti umjesto ovog trojice, umjesto ova 3 igrača. Znači, onaj Švicarac Denis Zakaria, ne znam koliko ga pratite. Rusija Mehmet tako. Gledao sam Mehmet ili gledao sam Švicarsku, strašno podcijenjen igrač. Strašan igrač, to mi je tako, ne mogu vjerovati da njega nitko nije još kupio, ali nešto sam pročitao zadnjih dana da ga Guardiola želi. Uglavnom on mi je... Ako mi vam dozvoli digresiju, on je ono što je Jeffrey Kondogbia trebao da bude kad je bio on u Žiži. Bravo. Tako je. Znači on je Kondogbia, s time što se Kondogbia negdje putem malo zajebo jer je otišao u Atletiku gdje se teško dolazi, ali da, s time što je Zakaria još nekako elegantniji i ko neka kombinacija ovog i Pogbe na neki način. Drugi koji je honorable mention, Rodrigo de Paul. Doktore, svaka čast. Rodrigo de Paul i treći, moram ga spomenuti, mali iz Bayera, iz Leverkusena, ne znam koliko pratite Bundesligu, vjerojatno ne puno, ali ima neki dečko, Florian Wirtz se zove. Znam za Wirtz. Manchester ga želi, tako da znam. Taj Florian Wirtz je čudo, a da nije Atletico tako posustao ove sezone i da ga nije Simeone počeo baš iskorištavati zbog toga što je najuniverzalniji igrač na svijetu, svakako bi mi bio i Llorente, jer Llorente je po meni najstabilniji čovjek bio i nekako najkorisniji u tom šampionskom Atletiku. Mene čudi da Jorginho... I njega su i ozljede su ga zaustavile isto, realno. Imao je dosta problema u drugoj polovici 2021. s ozljedama, tako da. Šta kažeš ti, Žuna?
Mene čudi da ti Jorginho nije u ekipi. Slušaj, imam ga prekriženog i ispod sam stavio Kimmich. Znači, između njih dvojice sam se, ok, evo, ne znam, hoćeš vidjeti, ali sad toliko sam zamastio papir da me sram pokazat, ne znam odakle to, da vidiš, ako vidiš, tu su dva imena, gornje je Jorginho prekrižen, ovo dolje je Kimmich. Da, jer vidi, ako ćemo se oko ikoje dvojice, sva trojica složiti, to će biti Ruben Dias, Jorginho. Ali očigledno nisam. Nažalost, iznevjerujućete, nažalost, samo oko Rubena Diasa ćemo se složiti. Moja vezna linija bila ovakva, znači meni je Modrić bio odmah izbor za jedno od dvojice u srcu vezne linije, ali pošto me tu Kevin De Bruyne, ja sam želio imati jednog igrača koji se dobro kreće bez lopte i koji ulazi iz drugog plana u završnicu, a to me definitivno mi je to bio u toj situaciji čovjek po imenu i prezimenu Nicola Barella, jer je bio neizostavni član i Intera koji je bio prvak Italije, a trebao sam staviti jednog prvaka, jednog člana Intera koji je imao sjajnu sezonu i Italije koja je osvojila europsko prvenstvo. Definitivno nisam mogao staviti Škrinjara jer je Slovačka ispala sa 5-0 od Španjolske u zadnjem kolu. Bastoni još premlad i on je prospekt za kojeg ćemo trebati gledati više u narednom vremenu. Ali na kraju sam stavio Barello od svih igrača Intera, Modrić mi je ispao, Kevin De Bruyne koji je definitivno jedan od najboljih veznjaka kojeg sam ja gledao u svom životu. Čovjek može od šestice do lažne devetke igrati sve i njegovo razumijevanje nogometa i njegova lakoća igranja tog sporta unatoč svim ozljedama koje je imao, jer ni Modrić nije imao toliko ozljeda, nijedan veznjak nije imao toliko ozljeda kao što ih je on imao. Bez obzira na tu krhku konstituciju, on jednostavno se igra nogometa. Sad, jedan izbor će biti onako izuzetno, ajmo reći, subjektivan. To su ove pozicije dvojice igrača koji igraju iza napadača. Messi mi je neupitan jer bez njega se Barca totalno raspala i osvoje prvenstvo Južne Amerike, odnosno popularnu Copa Ameriku s Argentinom. Znači zaslužuje biti unutra, bar meni. A drugi mi je Mason Mount. Znači ja mislim da sam u mnogim podcastima unazad koje sam pričao o Chelsea u Premier Ligi sam govorio, znači Tuchel je praktički mijenjao svih 10 igrača u ekipi ili 10 od onih u polju, praktički 9. Samo nikad nije mijenjao praktički Thiaga Silvu kad ga nije trebao mijenjati i Masona Mounta. A Mason Mount je meni igrač na jednostavno, ne znam, igrački, nogometno sam slab na takve igrače. Čovjek može igrati u širinu, može igrati u dubinu, može proigrati na otvorenom terenu, što je, evo, vi ćete potvrditi, velika prednost u današnjem nogometu. Kad imaš playmakera na otvorenom terenu koji zna donijeti dobru odluku, ti Žuna još bolje znaš jer on na taj način je rastavio tvoj Real Madrid u polufinalu. Da, mislim, to je prvi put od kad ova sredina Reala igra da je neko totalno uništio sredinu Real Madrid. To mi je bilo toliko nevjerovatno za vidjeti. Ja samo jednu drugu stvar, kad spomenuo Inter, ja se opet vraćam na ono da je nevjerovatno koliko te sredine, naravno da su sredina po meni najbitniji segment igre, ali je fascinantno da su te baš najbolje sredine osvajaju titula bez nekih ogromnih problema. I Euro, naravno, mislim da je ona sredina Italije jedna od najboljih u istoriji Eura, po meni, barem ovo što sam ja uspio da upratim u svom životu. Onda imaš opet Inter koji je sa Barellom i sa Brozovićem i ne mogu da sjetim ko je treći u toj konstituciji, nikogo je bio. A Vidal je bio to kao čovjek od Kontovog povjerenja jer je surađivao s njim ranije. Da, i koliko te sredine u stvari, ne mogu čak reći da utiču, nego jednostavno dominiraju. I to je ono što mi je fascinantno bilo oko ove protekle godine, jer ja barem u svom praćenju fudbala nisam se sjetio da su sredine toliko dominirale, opet ja možda nešto blokiram iz glave, ali drago mi je da se Barellu spomenuo. Morao sam da spomenuti, mene je bio impresivan taj, jer Modrića nisam stavio prvo u tih prvih 11, jer
neke možda Kovanica je ball heavy igrač, čovjek koji voli igra s loptom i koji je playmaker, čovjek koji je koji je izgradio karijeru na toj distribuciji lopte i na svom širokom passing range, ali Barelu sam stavio ekipu jer svi u ekipi vole igrati s loptom, on je ok sa loptom, ali on je o tim otkrivanjima i napadanju dubine odličan i zato sam ga stavio u prvu ekipu i realno se jako malo priča o njemu, a to što si ti rekao ranije, on je bio definitivno igrač bez kojeg Inter i Italija ne bi imali tu napadačku širinu ko što su imali i baš zato sam ga morao staviti. Samo jedna kvalifikacija, ti imaš četvorcu u sredini, tako? Ne, znači meni za sad ovi igrači koji smo rekli, znači zadnja linija su mi Diaz, Kjaer i Walker, wingbackovi su mi Llorente i onaj treći kojeg smo spomenuli, Cancelo. I onda znači oni mi daju mogućnost da igram i sa 4 iza. Da se na primjer Walker prebaci, da Walker ostane na desnom beku i da mi se Cancelo dole spusti na beka i da mi Llorente uđe u sredinu. Tako da to. U sredini su mi znači Kevin De Bruyne, odnosno De Bruyne, ajmo biti precizniji kako Los kaže, i Nicolo Barella. Mount i Messi su mi 2 desetke i otkriću na samo jedna replika. Barella u Interu, da, ali meni je Barella na utakmicama Italije u zadnje vrijeme što sam gledao, malo mi je bio pogubljen i nekako koliko sam mislio dobro o njemu, i nekako sam zaključio da još uvijek to nije dovoljno ispolirani proizvod da bi ga stavio u neki ovakav izbor. A Kevin De Bruyne, bez ikakvog razmišljanja da mi neko kaže top veznjaka u zadnjih 10 godina što si gledao, njega bi prvog rekao. Međutim, Kevin De Bruyne je toliko bio ozlijeđen ove sezone i zato ga nisam stavio. Inače, De Bruyne mi je stvarno je čudo dečko od igrača, unatoč to što ti kažeš ne nogometnoj igrači i šteta što su ga zaribale ozljede jer je top. A Mason Mount, to si me šokirao moram reći, Mason Mount mi je dobar, ali Mason Mount mi je daleko od takvog jednog izbora. Ali dobro, ja sam stavio Pedrija, ti si stavio Mounta. Žuna, podsjeti me šta si ti rekao. Jorginho i Marcos Llorente. Jorginho? Modrić i Marcos Llorente. A dobro, da, ok, ti si nekako najsigurniji. Najrealniji. Meni su jako blizu izbora u prvih 11 bili Modrić i Jorginho i Kovačić i Kimić u veznoj liniji, u obrani mi je tu bio... To je generalno problem pravljenja ovakvih timova, jer osjetiš 80 igrača, najradije bih sve poslao na terenu, ne možeš dobro. Ja sam bio jako blizu toga da mi Haaland bude prva špica jer igra u sistemu sa trojicom iza ko što ja igram, ali jebi ga, evo ja ću ovdje sad preskočiti red i meni će Leva biti prvi, zato jer je Leva imao još jednu brutalnu sezonu, jednostavno izdominirao i da on bio protiv PSG-a, pa ja mislim da bi tu Bayern zabio 6 golova u onoj prvoj utakmici, jer ljudi su stvarno ubili Boga u PSG-a u prvoj utakmici, samo nisu imali čovjeka koji će zabiti to preko crte, a imali su s druge strane Keylora Navasa, kojeg ću ja spomenuti kao jednog od golmana koji su prošle sezone imali dobru godinu, odnosno imali su dobru 2021. jer je u toj utakmici imao broj obrana koji ima rukometni golman, imao je 10 ili 11 obrana, da je bio bilo ko drugi, PSG bi bio ubijen u toj utakmici. Ok, tebi je Leva, ja igram, opet kažem, 4-3-3, moja napadačka trojka je malo drugačija, nemam 2 wingera i napadača, imam 2 napadača i jednu, recimo kao desetka je Messi, vi ste tu prelijepo objasnili, ja tu ne moram da ulazim, a u napadu su mi Benzema i Mbappé. O Benzemi ja mislim da smo pričali kilometrima već na ovim podcastima, ali eto vrijedi opet podsjeti, jedna od najboljih sezona u njegovoj karijeri u 32. godini, jer je 33 sad napunio u decembru. Čovjek koji je toliko puno više odavanja golova, čovjek koji razmjenjuje masu pasova sa sredinom koji se izvlači na stranu jednostavno. To je fascinantno, čovjek koji ima toliko lopta, ali opet nemaš uopće osjećaja da je on fokus ekipe.
I to je ono što je meni super za Benzemu. Ja mislim da Benzema mora da bude u ovoj ekipi. Opet kažem, i Lewandowski, i Haaland, i dosta drugih igrača su tu, ali ja mislim da je on meni ono totalni no-brainer. Što se tiče Mbappea, Mbappe je meni, ja mislim da ćemo Mbappeu za godinu dvije, posebno ako ode u Real, pričati kao najbolji igrač na svijetu trenutno. Mislim da njemu fali samo ta stepenca jače lige i jačih utakmica. Generalno, jako dobra sezona opet za njega. Francuz nije osvojio ligu. Nije ništa osvojio. Ja imam osim Jorginha, mislim da mi i Llorenta slabo ko mi je nešto osvajao, ali jednostavno čovjek će vam se igra jako sviđa, ja mislim da on zaslužuje biti u ovoj ekipi. Opet kažem, ima drugih napadača koji možda ispred njega trebalo biti tu, ali ako me pitate za moju ekipu, mislim da mora da bude tu. Ja se slažem s tobom, sve što si rekao za tu zadnju trojku. Ja sam malo htio ići drugim smjerom, ali ne zato čisto da idem drugim smjerom, već zato jer stvarno sam vidio u tim igračima nevjerojatan napredak i za tog jednog kojeg premalo ljudi spominju, iako kad igra svi ga spominju, centralni centarfor za mene, a tu sam dao i omaž Interu, je Romelu Lukaku. Ne, definitivno. To je apsolutno jedan od najlegitimnijih izbora. To je čovjek... Nikoga ne spominje, svi pričaju Benzema, Lewandowski, ovo sve super. Pa ne, svi pričaju o Benzemi i Lewandowskom s razlogom, ali ovo je strašno kako je ovo postao. Mislim, uvijek je bio dobar, ali imam osjećaj da je sad ono baš u svom naponu i da je sad on u optimalnoj situaciji. I to kako igru, prenosio sam Belgiju na Euru, sve, ja mislim, utakmice, oduševio. Znači on mi je, Benzema ne možeš fulati ako ga staviš, ali toliko sam ga puta stavljao u razne izbore da sam nisam mogao ignorirati svako. Ne, legitimno slažem se s vama, samo razlog zašto recimo čak ni na klupi kako nije čisto zbog jako lošeg drugog dijela sezone, odnosno drugog dijela godine. Zato je bio osjećan u ovom dijelu godine, da. Raspad u Chelsea, mislim da nisam mogao to da ignorišem, ali opet mislim da je Mbappe tu, ne vjerujem da ikom drugom. Da, Mbappe mi je na kriv, mislio sam Mbappe ili Salah, premalo sam gledao Liverpool i Salah, ne znam koliko god ga cijenim, ali evo, nije mi na kraju upao momčad pa će ići na klupu. A drugo krilo mi je Chiesa. Chiesa iz Italije. Bio je izvrstan na Euru za Italiju i jedan igrač koji niko nije od njega imao neka prevelika očekivanja, on se pokazao kao jedan savršeni detonator, posebno u onim utakmicama kada mu momčad ne ide, i mislim da je stvarno iza sebe ostavio jednu onako lijepu godinu. Chiesa je jako legitiman izbor, zato jer pazi, u Juventusu ima jako dobru sezonu, a Juventus je igrao smeća od nogometa. On im je znao donositi neke pobjede, u Italiji jednostavno donio switch kad je on došao u ekipu. On je drugačiji igrač od Berardija, naročito je bolji u kontri i u napadanju dubine i u tim nekim izolacijskim situacijama na širokom terenu, tako da meni je Chiesa apsolutno legit izbor i čovjek na kojeg se treba obratiti malo više pažnje, ali ne obraća se jer njegova ekipa je teško smeće, tako da zbog toga. Znaš što mi se posebno sviđa kod Chiese? Nešto što se potpuno izgubilo kod današnjih igrača. Chiesa puca. Chiesa primi loptu i Chiesa poteže po golu. Ako treba puknuti 15 puta po utakmici, on će pucati 15 puta po utakmici. Ali nema nije sklon onom da prostiš drkanju, ajmo s loptom ući u gol, nego ako imam loptu na 20 metara od gola, blok nije jako blizu, ja ću pucat po golu, jer gol je jebenih 7 metara širok, 7 i nešto. Znači, ti igrači imaju udarce koji lete preko 100 na sat, lopte su sve bolje i bolje, znaš. Sve se nekako prilagodilo tome da se ide na ruku pucačima, odnosno onima koji znaju igrati, a ne golmanima. A istovremeno imaš sve manje i manje udaraca po golu, bar je to neki moj dojam, a posebno je Italija bila poznata po tome što je imala te dobre šutere i zato mi je isto Chiesa, jer koliko puta gledaš nekakvu Barcelonu ili čak i Bayern, premda Bayern sad pod Nagelsmannom je to drugačije,
ali ono, ekipe koje uopće ne pucaju izvana. Že uopće nema udaraca. Chiesa primi loptu, potez 2, bum. I to mi je isto prevagnulo kod njega. Znaš, ko je koji uništio to pucanje, uništili su ljudi koji previše fokusa stavljaju na statistiku. Jer što više pucaš, što ti je onaj goal conversion rate, jel, kako se to već gleda u golu, ti je manji i onda si, po tim statističarima si gori igrač. Zato mene, recimo, vjerujte mi, ja kad čujem expected goals, meni se diže kosa na glavi, ja mrzim tu statistiku. Naravno, statistika je okej, to treba da se koristi, ali mislim da već malo pretjerujemo s tim nekim stvarima i mislim da uče pogrešne principe igračima. Ovo što Ivan rekao je nevjerovatno bitno. Dakle, Chiesa možda neće zapiti 6 golova u utakmici, zato što će opucat svaki put, opucat će 15 u jednoj utakmici, ali ko što smo vidjeli milion puta, jedan gol može da promijeni totalno tog utakmice. Tako da neki jedna zaluta u gol, on je promijenio tog utakmice, onda to što mu je conversion rate, ne znam, 12%, apsolutno nikoga ne trebao da zanima. On je pobijedio tu utakmicu za svoju ekipu, mislim da je to jako bitno. Tako da mi je drago da se ključio Chiesu, drago mi je da znao tu argumentaciju, zato što je jako bitno za fudbal koji pomeni sa tim nekim statistikama i tim nekim da oproste gledatelji stranjima, malo pretjeruju. Tako da i ubijaju taj neki bit fudbala koji je po meni ako imaš priliku da to je direktan fudbal, to je ono što je proslavilo neke čitave generacije fudbalera, to da su uvijek spremni da opucaju, uvijek su spremni da naprave priliku, a mislim da je ta neka statistika sve to usrala na neki način, tako da drago mi je da je to ta argumentacija bila. Odlično, i sad ćemo pričat, sad ćemo dati Žuni jednu situaciju, jedan mali segment, pošto ja i Hodoba nismo gledali premijeru kao ti. Žuna, ja bi tebi ostavio da izabereš najboljih igrača, 11 igrača premijere u 2021. godini. Mislim da prije toga trebao prijeći na izmjene. Mislim da imamo 7 izmjena svaki. A imamo izmjene, okej. Pa zna rado poslije u premijeri. Ja sam, što se tiče golmana, ja sam već spominjao njega, to je Mendy. Mislim da sam odlučio sam malo da izbalansiram, zato što nemam puno igrača koji su nešto relevantno osvojili u prvih 11, stavljao sam Mendija tu, ima Ligu šampiona, Mendy je meni totalno izašao iz nekog nije odakle doslovno i kad sam ga gledao protiv Reala, čovjek je vadio ono što je morao i ono što je trebao, onda sam ga gledao kasnije, čovjek je stvarno dobar golman. Tako da, a što je najgore, mislim da nigde nema konkurencije trenutno na golu. Mislim, ja u svojoj ekipi imam Courtois, imam na klupi Mendija, izbacio sam Donnarummu koji je dominirao za Italiju, Edersona, čak i, mada nije toliko bio dobar 21. ali mislim da je to više zbog toga što mu je ekipa bila loša. Marc-André ter Stegen isto meni sasvim ok golman, malo je van forme trenutno. Možda ne bi uopće nismo spominjali, ni Jana Oblaka nisam spominjali. Jan Oblak koji je po mnogim ljudima najbolji golman trenutno na svijetu. Tako da puno golmana, ali za mene dvoja cijelokut dva u ekipi Mendy na klubu. Idemo golman po golman. Meni Courtois onda, ako mi je Ja se slažem sa izborom Mendija, tako da idemo dalje. Ne, Ivane, ako možeš ponoviti, pošto barem ja nisam čuo, ne znam. Courtois je drugi golman. Ok, dobro. Kao dvojicu, ja sam rekao defenderi, ja sam to tako shvatio, tako da ja nisam baš gledao tu je štoper bekovi, za mene dvojac, Marquinhos i Denzel Dumfries. Dumfries koji me impresionirao par utakmica Intera koje sam gledao ove godine, odličan na evropskom prvenstvu i odličan u PSV-u prošle godine. Malo je ono što bi se rekao out of the blue, ali mislim da je jako dobar. Marquinhos čisto zato što Marquinhos je po meni jedan od 3 najbolja štopera na svijetu trenutno i igrač koji je stvarno puno napredovao u ovih zadnjih par godina u PSG-u i kako je to nekako obično sa štoperima, on negdje tamo kako ulazi u kasnije godine karijere, postaju sve bolji. Mislim da je njemu blizu 30 sad, ako nisam malo pretjeru. I mislim da će, što je najgore od svega, mislim da će još biti bolji. Tako da, za mene Marquinhos na Dumfries.
Ja, respektabilan izbor. Meni su stoperi, ja se nisam mogao sjetiti drugog stopera, pa mi je jedan od stopera Akanji, a umjesto stopera imam još jednu golmana. Može. A golman mi je Jan Zomer, isto iz Švicarske. Zomer koji je toliko utakmica, toliko toga dao Švicarcima priliku da dođu do te nevjerojatne pobjede i protiv Francuske, premda ajde tamo i primio 3 gola. Ali Zomer mi je već dugo jedan od tih golmana koji uopće ne griješe, brane ono što treba braniti golman i još nešto malo ekstra. I bez obzira što ste vi spomenuli sve te ljude koji super brane, pa i Neuer je među njima još uvijek na toj listi, ali evo, nisam mogao ne spomenuti Zomera i to je to. Dakle, žrtvovao sam jednog stopera da stavim još jednog golmana. Ovako, meni će izbor biti ovako vrlo zanimljiv. Sad gledam, tamo imam ovu bilježnicu ispred sebe, gledam koji su mi ljudi unutra. Moram staviti Christiansena, zato je u Danskoj bio odličan, čak je i u nekim situacijama ulazio u sredinu i bio dodatni vezni. U Chelsea je bio čovjek koji je prošao put od čovjeka koji je bio kikser i koji je bio krivac za ispadanje od Barcelone, do čovjeka koji je igrač kojeg Chelsea treba produžiti, da se ne bi hvatali i tražili još jednog stopera ovo ljeto, tako da definitivno on. I da ne bi bilo samo da su igrači Chelsea unutra, pored Christiansena bi stavio još jednog wingbacka i to na desnu stranu, iako imam tu i Walkera i već ranije spominjane igrače i Cancela koji može isto igrati desnog, i Llorenta. Ja bih stavio Rubina Gossensa iz Atalante koji je bio odličan u reprezentaciji. U biti možda sam čak i zajebao, mislim da je možda čak i lijevi, ali ne, desni. Lijevi je Gossensa. Da, to je to. Tamo imam i balans na lijevoj strani. Gossens mi unutra jer je bio odličan u Atalanti, bio odličan na Europskom za Njemačku, tako da Gossens mi unutra i Christiansen od zamjena. Meni je Gossens donio toliko bodova u fantaziju kad je bio Euro fantaziji da to nije istina. Simpatičnim s tim pikom definitivno. Što se tiče veznjaka, imam dvojicu centralnih, tu su Toni Kroos i Leon Goretzka. Kad je Ivan spominjao Kimiha, čak mi je pao na pamet, ali ne znam, nekako sam više fan Goretzkove igre. Mislim da mi je Goretzka uz Marcosa Llorenta najkompletniji igrač koji trenutno igra fudbal. Čovjek koji može biti i razbijač igre, tank, u maniru nekog Kazemira, ali isto tako ima dosta neke prikrivene elegancije u svojoj igri, što se meni jako sviđa. Toni Kroos, opet slično kao Modrić, poprilično rekao bi underwhelming ekipi Reala, opet je uspio da održi svoju klasu i održi svoj nivo igre. Mislim da je čak malo podcijenjen, jer obično kad se priča o tim nekim legendarnim midfieldima, čak i u Realu, on će uvijek, Modrić naći ime prije njega, ali čovjek koji već 7 ili 8 sezona ima 90% passing accuracy i više, i to ne samo na pasovima nazad, nego i pasovima naprijed, progresivnom igrom. Ja mislim da on zaslužuje biti u ovoj ekipi, ne u prvom timu, čisto zato što mislim da su i Jorginho i Modrić i Llorente bili bolji od njega ove godine, ali opet zaslužuje kao neki, barem da bude na klupi. A između Goretzke i Kimiha, tu mi je coin flip bio totalni, ali mislim da mi se malo više sviđa onako kako Goretzka igra i šta prinosi ekipi. Meni, već sam ga spomenuo, Zakaria i Kante. Odlični izbori hodova, meni je stekt vezna linija, ja ću staviti Modrića jer ga se mora staviti jer je u poznim 30. godinama odigrao jednu brutalnu sezonu i odigrao brutalan Euro za hrvatsku reprezentaciju. Mogu ne biti fan njegove osobnosti i svega što je radio van nogometnog terena, ali na nogometnom terenu striktno je jedan od najboljih veznjaka uz Kevina De Bruyna i Pirla kojeg sam gledao i Xavi i Iniestu, kojeg sam gledao u životu, tako da ne mogu ostati ravnodušan na ono što je on u ovakvoj eri nogometa pružao u kasnim 30-ima i na način
na kojoj on konzistentno dobar već više od 10 godina, ako ne 15, tako da ono, čovjek je napravio svoj progres od 10 u Dinamo do čovjeka koji igra 6 i 8 u Realu, u drugačijim ulogama i čini ljude boljima, od situacije kad se vraća među stopere do situacije kad se diže na desnu stranu da uništi Atletiku u onom derbiju, tako da ono, Luka Modrić mora biti unutra. I sad, ne znam, morat ću staviti Kovačića. Ja sam čovjek koji je njega branio dugo vremena i kad su ga svi napadali, ja sam govorio koliko je Kovačić dobar, ovo je više na osobnoj razini, ali Kovačić je odigrao jednu brutalnu sezonu u Chelsea i vidjelo se koliko je bitan za Chelsea kad je bio ozlijeđen u ovih 9 utakmica ove sezone u Premier Ligi. I Kovačić je jedan igrač koji je dugo vremena bio podcjenjivan u hrvatskim medijima i javnosti i tek su ove sezone zapravo svi shvatili, neću se kurčiti, malo grub izraz, ali ja sam ono, jedan od rijetkih koji prije njih svi skužuju koliko je Kovačić dobar i koliko je čovjek zapravo koji zaslužuje svoju pažnju i koji zaslužuje biti cijenjen na način, na račun svoje kvalitete koje ima. A definitivno ako si do 26. godine igrao u Interu, u Realu i Chelsea, gdje si osvajao europske trofeje i nacionalne lige, gdje si u Dinamu sa 16 godina bio jedan od najboljih veznjaka lige, kakav god HNL da je, mislim da je Kovačić. Samo za ovaj rezime kojeg ima u karijeri, za sezonu kako je imao, bez obzira na problem sa ozljedom u zadnja 3 mjeseca, zaslužio biti unutra. Ja se slažem s tom Kovačić odličan. Ja sam bio njegov fan, mislim još uvijek jesam, ali posebno u Realu, mislim da je radio neke stvari koje tadašnji veznjaci koji su bili zamjena Krosu, Kazemiru i Modriću nisu radili, zato mi je bio drag. Što se tiče napadača, imam dvojicu, jedan je Lewandowski, nisam mogao, nije mi duša dala da završim ekipu bez Lewandowskog. Mislim da ima opet nevjerovatnu sezonu. Zbog koncepcije ekipe, kako sam ja zamislio, nije u prvih 11. I malo zbog mog nekog bajesa, jel? Ali mislim da je još jedna nevjerovatna godina za Lijevu, tako da mislim da je bilo nefair da ne bude u ovoj ekipi. Drugi je možda malo kontroverzan jer je imao slabiju sezonu za njegove standarde, ali Cristiano Ronaldo po meni još uvijek jedan od najboljih igrača na svijetu. Mislim da je malo žrtva izrazito loše koncepcije igre u Unitedu i generalno loše atmosfere oko te ekipe. Nije samo United, ona Juventus koja je prvo cijelu prošlu sezonu je bio disfunkcionalan, tako da slažem se. Ja mislim da Ronaldo dosta zavisi od toga kako je igra koncipirana i Ronaldo dosta zavisi od toga koliko je dobra atmosfera u ekipi. Ja mislim da je to razlog njegove malo slabije igre, ali ja mislim da je još uvijek završen da bude barem na klupi za zamjenu. To je barem moje mišljenje. Ma ko može ignorirati Ronalda? Ronaldo je slično koji Modrić, fenomen svoje vrste, ali na još jednoj više razini u tom Manchester Unitedu gdje je dosta toga očito trulo, on se nazabijao golova i to nekih odlučujućih golova, tako da šta ti čovjek tu može reći. Ja sam za napadače zamjene stavio Benzemu i Salah. Pa mislim, ja ću napraviti jedan crossover između vas dvojice, složit ću se sa izborom Benzema jer je Benzema tebi bio žuno u prvoj ekipi, Hodo bi bio zamjeni i ja ću dodati još jednog igrača. Jedan čovjek koji je bio većinom antiheroj i većine nogometne javnosti osim navijača ekipa za koju je igrao i dugo vremena je meni bio antiheroj, ali čovjek koji je definitivno prošlog ljeta maksimalno iskoristio onog ljeta 2019, znači sezona, ljeta 2020, prosti. Znači to je u godini gledano prošlo ljeto, ali gledano u sezoni pretprošla sezona. Je iskoristio maksimalno tu trulež u Barceloni, to je Luis Suarez. Za njega su Barci rekli ti si star, ti nam ne trebaš i oni su poslušali kumane, otjerali su njega. Suarez je došao u Atletico i Suarez imao jednu brutalnu sezonu, zabio dosta golova za pobjedu jer je golova za vodstvo koji su doveli do pobjede kasnije i odigrao je
u jednoj relativno kasnoj fazi karijere još jednu odličnu sezonu i zapravo nam dokazao koliko je prejebeno dobar igrač. Jer čovjek je u Ajaxu bio uvjerljivo prvi, u Liverpoolu je bio uvjerljivo prvi, u tom Liverpoolu kojeg je skoro doveo do titula, gdje su igrali igrači koji su bili dosta klasa je ispod ovih što igraju danas. I što se tiče selekcije ekipe, što se tiče kvalitete kluba i svega toga. I u Barceloni svi znamo koliko je bio dobar. I znači on je došao u četvrtu različitu kulturu, u četvrtu različitu ekipu i opet je pokazao koliko je dobar. Tako da unatoč tome što je Haaland bio briljantan u Dortmundu i što obožavam Dortmund i to što Dortmund igra puno ljepša od Atletika i što je Haaland zabio više golova od Suareza, ali za Haalanda ima vremena u budućnosti, a Suarez nas još jednom podsjetio koliko je jedan od najboljih napadača u 2000. godinama. Eto. Dobro. Aplauz. Čudno, to mi je nevjerovatno. Haaland nije ni učio ekipi, čak ni u izmjenama. To je stvarno fascinantno. A tu možda samo dokazuje koliko Haaland stvarno mora da ode iz Borusije, da establira svoje ime. Neću sad da budem da mora otići u Real. Vjerovatno bi bilo dovoljno čak i da u City odre i ja čak mislim da će on na kraju otići u City, to je moje mišljenje. Ja mislim da on želi da osvoji Ligu šampiona s nekom ekipom i da on bude taj main guy, jel? A evo kako se čini, kako će Real dovesti Mbappéa, ne vjerujem da će na kraju završiti tu, ali dobro, to je sad neka druga tema. Leo pitao se me za najboljih 11 iz Primere. Ja ću biti bit ću brz, proletit ću kroz ekipu, nadam se da to ne smeta. Što se tiče ekipe, stavim sam sekundu, neću ići u izmjene, to je samo najboljih 11, za mene 100 Oblak. Onda ću nešto posuditi od tebe, stavit ću Llorentea na desnu stranu. Čisto zato što desnih bekova nije bilo stvarno toliko dobri. Carvajal je propustio dosta sezone zbog povrede. U Barceloni Serginho Dest, mislim da je igrao desnog beka, ako se ne varam. Trippier ima jednu od loših sezona u karijeri. Na kraju mislim da se... I onu situaciju sa kockarskom aferom isto tako da Ali dobro, tu sad neke stvari van koje ne bi da komentaršim. U sredini odbrane sam Savić Kunde. Mislim da je za Kunde sve objasnio Ivan odlično. Savića ne treba puno objašnjavati, svakog goda Atletico Madrid zna koliko je Crnogorac nevjerovatno bitan za tu odbranu i pravi je lider i mene čudi da on nije uspio u nekim prijašnjim ekipama. Znam da je jedno vrijeme bio u Manchester Cityu, ali evo našao je svoje sa Atletikom. Baš se vidio koliko je falio derbiju nedavno odigranom. Lijevo Mendy, što je, ne mislim da je bilo toliko boljih lijevih bekova od njega. U sredini su mi Koke, Modrić i Kroos. Ovdje je trebalo da bude Llorente umjesto Kokea, ali pošto je Llorente desni bek, mislim da je Koke zaslužio da bude tu čovjek koji je toliko dugo već u Atletico Madridu i apsolutno dominira tom sredinom i mislim da je jako dobar par sa Llorenteom. Modrić, Kroos sam već objašnjavao. I u napadu Messi, isto ne treba objašnjavati, čovjek bez kojeg se Barcelona totalno raspala, koji dominira u svakom aspektu igre i dominirao i prošle godine. I u napadu dvojac Benzema Suarez nas ti prelijepo objasnio, tu stvarno ne moram ništa da dodajem, čovjek koji će po meni ispast najveća greška Barcelone u zadnjih nekoliko godina, a to se stvarno puno za reći na to koliko su ih imali. I u napadu, naravno, pored njega Benzema, još jedna nevjerovatna sezona, čovjek ko vino, što je stariji, to je bolji i imam ošćaj da će Benzema s 44 godine imati najbolju sezonu u historiji fudbala. Kako je krenuo s tom nekom Benjamin Button progresijom. Nadam se da ekipa je naravno najbolji trener Cholo Simeone. Samo jedna stvar, evo, za kraj, ako mogu. Ja sam to spominjao na live chatu od neku noć. I baš me zanima Ivanovo specifično mišljenje jer si ti svoje podijelio. Može. A ono što mene malo boli kao navijača Reala je što se o sredini Casemiro kroz Modrić ne priča u maniru sredine Xavi i Busquets i Iniesta. I meni to nije jasno. Modrić, Kroos i Casemiro imaju više trofeja zajedno. I po meni su puno duže na tom nekom vrhu karijere. Mislim da su po meni
su najbolji midfield trio koji je bio u fudbalu, ali evo, nek mi eksperti objasne zašto možda nisam. Ja ne znam što bih rekao na tu temu. Mislim da je ljudima priraslije srcu nogomet kojeg su igrali i Xavi, i Iniesta i Busquets, jer jednostavno imali su više loptu u svojim nogama i možda je bilo više tehnike izražene. Mislim da tu sredinu terena kod Reala dosta, da ne upotrijebim krivu riječ, htio sam kazati nagrđuje, ali to bi bilo stvarno... Nije toliko atraktivna zbog Casemira, jer Casemiro je jedan izraziti destruktivac koji zna igrati, ali nije to ta finesa kakvu recimo ima Busquets. I onda ako već uspoređujemo ta dva trija, a ja bih rekao da su oni u zadnjih 20 godina što se tiče veznog trolista u nekoj ekipi bili najdominantniji, najbolji, mislim da jednostavno ta neka era. I još jedna stvar, tamo si imao nekog Ronaldinha uz njih u jednom periodu, imao si Mesija i mislim da sve to skupa utječe na to da su ovi trojica, prema meni osobno i jesu bolji kao zajedno i Iniesta, Xavi i Busquets, ali utječe da se možda malo manje priča o ovima nego što je. Ima još jedna stvar, osvojili su 3 domaća prvenstva od kad igraju zajedno, ako ne i 2 samo. Od 2014. mislim 3. Ja sam mislio da su uzeli 2 pod Zidanom i da je to. Nevažno. U svakom slučaju, ne znam, imam osjećaj da jednostavno nisu toliko ugodni oku kao što su možda bili ovi trojica, ali što se tiče uspješnosti i što se tiče dugovječnosti, mislim, oni su najkomplementarnija, najpogođenija sredina terena gdje samo po meni nemaju tu finesu koju su imali ovi. Nemaju tu lepršavost možda, nemaju tu estetsku vrijednost kakvu su imali ovi u smislu igranja nogometa. Ne? Ali što se tiče da sad čovjek ide graditi momčad i da mora izabrati trojicu neki trio iz vezne linije, teško je reći ko je od njih troje bolje. Kažem, meni iz tog razloga što mi je takav nogomet u srcu je draža ova Barcelonina verzija, ali gle, ne mogu nikako osporiti ni ono s 1% zamjerki nekome tko će reći ovo što si ti rekao. Da. Rekao zadnjih 20 godina, jel misliš da postoji neki trio u historiji koji je bio bolji i od ovog i od onog? Ili misliš da je tu sa nekako u blizini nekog? A gle, ne znam što bi ti rekao na papiru. Pokušavam se sada vratiti kroz povijest, sjetiti se koje sam igrače gledao. Ne mogu pričati o nekom triju Njemačke iz 50-ih ili Mađarske lake konjice, jer to nisam gledao. Ali od onog što sam gledao, a ne mogu reći. Definitivno ne mogu reći. Xavi, Iniesta, ovo je sve jedan. A onda, mislim, meni je svaki trio u kojem je Zinedine Zidane uključen najbolji. Jer ja sam jednostavno zaljubljen bio u Zidana i još uvijek sam i nikad mi se neće ponoviti takav igrač. Sad, ako je on igrao u Juventusu sad sam već zaboravio ko je tada igrao uz njega i poslije u Realu, ali to mi je bila najbolja sredina terena, ne. Sad, ova francuska varijanta sa Kanteom, sa Pogbom i sa recimo kad bi igrao Griezmann u toj nekakvom, kad tako igrali, kad bi on bio neka povučena desetka, možda i oni mogli. Ali Italija, Jorginho, Verratti i Barella. Pa dobro, isto dobro. Vidi, dobra je bila varijanta u Barceloni, Xavi, Iniesta, Yaya Touré, recimo. Tako da, siguran sam da ima još njih koje mi sada ne prolaze kroz glavu u nekakvim Milano sa Pirlom, sa Kakom, sa Gattusom, kako je to bilo dobro pohoditi. Tako da, bilo je tih momčadi koje su imale odličnu veznu liniju, ali ipak ove dvije. I da ih ne voliš nogometno, moraš respektirati rezultate. Ona Barcelona u Španjolskoj imala monopol na titule, sad ovi monopol u Ligi prvaka, i da tako dugo, i oni su dugovječniji od te Barcelonine, tako da dobri mlađi su
velim, čini mi se da je Casemiro naš igrač koji je igrao prečesto nogomet na rubu iskušenja i možda zbog toga neće imati čisto kozmetički takav pogled na njih kao imaju. Ne znam, ja nemam šta sad dodati, vi ste sve rekli, tako da mene je drago što je Nihad, što je Žuna preuzeo ulogu voditelja na kraju, što daje poprilično posebnost podcastu o formi, jer tamo sam danas pričao sa svojim gostom iz podcasta, legendom hrvatskog malog i velikog nogometa Matko Tolušćem. Tamo sam objašnjavao zašto ljudima pun kufer više regularnih televizijskih formi, gdje samo pitanje, odgovor i di to ide linearno. Čega je podcast toliko poseban, evo, i zbog toga je poseban, jer ja kao voditelj mogu u jednoj fazi podcasta biti slušatelj i slušati kako ljudi razgovaraju među sobom. Tako da baš zbog tih stvari obožavam podcast i vodim ga i zbog tih stvari sam spojio vas dvojicu u ovaj trio koji je definitivno poseban i drago mi je što smo imali 3 puta priliku surađivati u ovoj godini i nadam se da ćemo naredno imati makar još duplo više navrata da pričamo, jer definitivno ova situacija gdje nas trojica pričamo o premijeri općenito nogometu je meni gužda slušat, jer pokrivamo sve nekakve zone i na terenu i van njega, malo i taktike, malo i prošlosti, sadašnjosti, budućnosti. Spojimo u jedan paket proizvod koji je slušljiv i gledljiv i meni je jako drago što sam okupio ovu ekipu još jednom i neizmjerno poštujem to što izdvajate svoje vrijeme za moj projekt i za ovo sve što radim i veliko poštovanje za vas što se tiče toga. Pa ti radiš na našoj promidžbi, hvala tebi. Hvala puno. Eto, ekipa, zapratite Hodobu i Žunu na Instagramu i dodajte ih na Fejsu, pratite Sportcast i klač, naravno na sport klubu palite što više moguće da obuhvatite Hodobu, jer je profesor doktor onog što radi. Žao mi što više nema primjere na sport klubu, ali kako je, tako je. Ja bih samo htio reći da kao četvrti gost u drugoj emisiju za redom Hodobin Reket se pojavljuje. Samo čekam da još da progovori nešto. Ne, pa tu je pored, pa gledam kakav je špan. Hvala ti, Leo, na ovome. Ako ljudi nemaju pametnijeg posla, neka gledaju, možda nešto i čuju. Znaš šta, uvijek možeš, pa evo, naš podcast je super zapravo prilika da se čuje kako ljudi drugačije razmišljaju i kako ti drugi istomišljenici mogu skrenuti pozornost na neke stvari koje možda nisi primijetio. Svi smo mi u ovom izboru igrača kazali nekog na kog smo zaboravili. Ti si rekao od Žuna na lijevoj strani Davisa, meni se upale lampica jebote Davis. Ne? Ti si spomenuo, Leo, kasnije Keylor Navas, fakat Keylor Navas, kako je bio dobar. I tako, i to neko nadopunjivanje, na šta kažu, 2 glave su pametnije od jedne, a onda valjda 3 pametnije od 2. Tako da, evo, bilo je opet veliko zadovoljstvo i veselim se uskoro, vjerujem, brzom druženju. Da, također, stvarno naučim dosta. Ivana i prvi mi je dao neki koherentan argument za ovaj moj vječnu dilemu oko toga zašto KCM neće, ili barem nema još uvijek tu taj neki respekt koji po meni zaslužuje. I hvala još jednom na pozivu, ja bi se rado odazvat svaki put. A eto, ja ću svaki put se truditi da oklopim ovaj trio i još da dodamo nekog usput. Još jednom hvala ljudima koji su ovo gledali do kraja, hvala vama što su se koji svaki put odazvali i što su se doslovce odazvali drugi put u manje od 10 dana i što ste na kraju godine kad se treba piti, slaviti i uživati, ste izdvojili 2 sata za ovo sve i to je to, jedno veliko hvala svima i ovo je bio jedan od zadnjih sportkasta ove godine. Ovaj projekt je narastao dosta u 2021. upravo zahvaljujući ljudima poput Hodobe, Žune, Topića i ostali koji su se vraćali više navrata i ispoštovali mene i pokazali definitivno da imaju strpljenja za mene kao osobu, jer često nemam ni strpljenja sam za sebe i često puta znam sam sebe uhvatiti u situaciji da kažem, baš mislim
Da, šta ti je, tako da ono, hvala i na strpljenju i na poštovanju i na svemu što ste donijeli u ovu formu i vama i svim gostima koji su prošli i ove i prošle godine. Još jednom, ono, ovo što se mene tiče velika stvar za mene i poštovanje koje ukazuju svi gosti prema meni i užitak koji imam radeći s vama je neprocjenjiv i ne može ga nena lova platiti, tako da to je to. Prvi sportkast ikad gdje će ljudi na kraju suzu pustiti. Zaplaćite skupa s nama. Zapratite